Honorable Ladi, medium yang dimandre do Ladi kamin pinaro. Why do la? Medium yang dimandre. I did listen mum now. We don't need class. Monday they di topo jam talk to Ramina. I did English talk to Ramina. See Saturday Sunday we book him manung dalo slow the other bako. Adu kini lawyer ni nominee the lawyer do pone hayeng lo ni si chapter se. Kay ginawa ka anda chapter se kay shulu ba chapter na tiya ba probability di class 11 की probability di kem te yaw da wo sa mani class 12 की probability ni lu rak thui che class 11 की probability di akoi 10 की सब पे आ रहा हूँ सब पे आ रहा हूँ सब प्रो अब लिस्ट नहीं सब प्रो सब पीपो का माइटर के सब पीपो सब ट्रबल फरबा अजून क्लास 10 की probability दी अखोई class 11 की probability दी class 10 दी कितना हाको लगपने extra ताम अमनी कितना हाको लगपने अब अदुना तब कई में हिन ब्लाइट अदुना chapter जी के शुरू में तीर लाइव पॉने अदुदा NDA दजू class 11 की probability दी question याम हंगदे याम ना 12 की आते ने हंगाई जे अदुना अकोई probability chapter दी के शुरू में chapter ने अदुना लोशन जी nominee दी लोशन जी अदो exercise वा 17.1 अहन exercise दी 17.1 या 17.2 का जे तौर यार exercise ना तनी को 17.1 या 17.2 का अदो 17.2 बुक्ति तौबीर के कई नॉय कांदा इराय लाय फोन है बा नोइना साना येंग जो दम ngam दो फोनी ओई probability जे ताम खरा येंग से ताम दु येंग लोय ताम दु खंग्र लोय क्लास 11 की दी ताम अनो बखरा खंगबै वा खतंग ने त हेन बते चप्पदी चप्पे हारो को हुजिक आइदे कमाय चप्पी नो दो येंग ना लाइक फाक्थोंनरो अदुगा अखोय हुजिक येंगजे मानव ताम खरा अखोय ताम अनौबा नि तौक तुरे नोय क्लास 10 दा तौगिदबा सिंपल इवेंट हाइबम इवेंट हाइजे कइनो नोय क्लास 10 दा तौगरे को खंगमनि को सिंपल इवेंट हाइबम गा कंपाउंड इवेंट हाइबम गा तौकने अब नारे को सिंपल इवेंट हाइज न करम इवेंट वाय कांदा मानस रजवारे को तो if an event E has only one sample point of the sample space have sample space to get sample point nam khotang yaw tar badu do simple event go web compound event har gana kano nangi event du da ga ba sample point sample space ta gi sample point amma de hen yaw tar badu tar di compound event go web chap pe haro kari gi no chap pe jibo kai gi wajano ha kai wajano ne सुमाइना सपजा अमुक से सब खरेखल जे बसी लाइव था अदो होरेन गनो तो कान दि सब खतरा बो होरेन नोइना लाइव यंग उदब कांगुना दि सी लिंक दा मोना संग यंग दुनि ना अदु दि सब खतरा बा आदि नोइना मोना लाइव सुलो कान दि यंग खलजा अदु सब खतरा बदो हौजि सब खिप जम सपम खतरा बा अदु सपम दि मान दि चप्रने थेंगना बा यावर बदु द एक्सपीरियंस तो बा यावर बो अदो अंगदा येंग्द्रिबो दुमाइना
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣ ꯑꯕꯂꯤꯁ ꯋꯥꯍꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯚꯇꯗꯤ ꯆꯞꯈꯤꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯆꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ ꯇꯧꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯖꯥꯠꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯍꯦꯜꯒꯁꯦ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯩꯒꯤ ꯆꯞꯄꯤꯁꯦ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔꯗꯤ ꯆꯞꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯚꯇ ꯆꯞꯄꯁꯨ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯆꯞꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔ ꯆꯞꯄ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔ ꯆꯞꯄ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯚꯦꯟꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗ ꯇꯧꯈꯤꯖꯕ ꯏꯚꯦꯟꯅꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯏꯚꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯏꯚꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯏꯚꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯏꯚꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯏꯚꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯏꯚꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯏꯚꯦꯟ has only one sample point of the sample space ꯍꯥꯏꯕ sample space tagi sample point amakhatang yaw tar ba doi tardi simple event ka we adu compound event hai tardi event has more than one sample point nang sample space tagi sample point ja ama de yaw tar ba doi tardi compound event ka we example de khang ni ko example am yengji to for example I am say in experiencing to in the experiment of tossing two coin coin ani toss over matam da Vidyasagar sabi ba moi te di sapi haina aduda simple space hai haidi nana coin ama toss over matam da coin ama je coin ani je toss over matam da ani mag head thok pa yai head hai je amana head tho amana tail thok pa yai amana tail tho ga amana head thok pa yai ahan mana tail tho ani subna head adu ani mag tail thok pa yai Vidyasagar de sapte hai jini ai chung khan ka noi si je noi chape ai je keno to ga nei sapti mande live lo ra keno to bu sapti mande yeng de sapti mande adu ma yeng ring ero adu mai head tail head by sample space si ne ba yes ai je na koi na ni to so bu matam da adu ga do ba nong de event khara khana je ba ahan be event je e1 ha be event je ai de ani mak de head thok ba event khana je nana coin do ani to story na ani makta head thok ba event adu e1 je duni e1 je ani makta head thok ba event ni adu e1 je nang yeng ka na mun yeng ba e1 je head khatang ne yaw je to head ado nang na e1 har ba event je head thok ba event ne nang se khanai je head thok ba event yare ko sigi e1 har ba event je da na sai gi sample space yaw je moi mari ne head tail tail adu da e1 har ba event je yaw je sample point ama khatang ne sample space ki point mari yaw je ama khatang ne yaw je sugumba ai sam simple event hai tar simple event hai tar di nangi event du da sample space ta gi ama khatang yaw hai bane ba ado compound event da di ama de na yaw hai bani event ama khana jene e go event je chira exactly one head appear head ama khatang thok ba event ado tar di head ama khatang thok ba event da di nang kana ya hol pa ya ge mana si example is the coin do ka but 3 times ahum lak toast toy ahum lak toast or mina magi sample space do head nya da thok pas yai aduga head tail thok pa yai head tail thok pa yai tail head thok pa yai mayam leigare moi hum gire aduda ka dor ba e hai bai ben jikam bai ben exactly one head appear head am khang thok bai bane head am khang thok pati to head tail head tail head sumai le yar ko adu tar e ha bai bens de yaw ja moi sample point ahum yaw ya sugum ba ahum yaw bangai jibo ko ge yaw ga kan da compound event ko ai de simple event da yama yaw ni compound event da me am yaw na ba se na kem dai de
adagi definition se mathang yeng complementary ben ai tar di khoi complementary ben set ka mari am lainer ni go khoi ngam class ngam ahan ba chapter gi set ki du ning jongo nong the set a ai tar di a ai ba set se universal set na si lai ra u se lai ra a ai ba set na si green na ba set se wore khala ji adoi tar di a complement hai tar di a na tabangai hai ba ne yare ko a na tabangai adoi tar kana kana oi ne kan a na taboi di a gi manung ji yaw da ba singai ju ne si green ki portion is a complement है si a complement है adune a complement ai tare ke a na tab adu se sam na complementary ben ai tare even a ko bom le khale magi complement ai tare ma na tab ngai ha yare ko aduri for every event a ko boi ben am lo bu ding gi bidasagar sab people sab trabo kamai tor ke bidasagar sab people karam yeng ra ba khang tre da bidasagar yeng bo sab pro sab ta bro sab te ko ado ta ji nang adum ta ji moi te yaw da zo moi ko na yeng jar ni hone kai no ai nga si taw ra di si lo chen ngam maroi ba slow ji bi da sa nang thang ta ji ya aduna complementary event ai ta re ho ja event am nei ta ri ma complementary ai ta ri ma na ta ngai ha ba for any event a they are correspond another event athoba event ama kari ko ba call complementary event to a the complementary ba event ama dum lai ga it is also called the event not a na ta ba ko ya ai di nang a ba event du na event of head hai tar di head of gi event hai tar di nangi a complement hai tar di event of head na tabagi event of not head na tabagi event ni do ine sumai na yare ko ado complement gi idea ji re lai ado nang sigi ta ma yam ji khang da re complement hai jin kai no adagi compound event hai jin kai no complementary event hai jin kai no compound event hai jin kai no simple event hai jin kai no si khang ta yare ko adagi a or b the event a or b ai solution da biya de kon ho yeng da zoi solution ni event a or b ai tar di karm event bu a or b event ko ga hai tar di nang event do event a or b ai tar di a na tra b a or b ya bne a na tra b set ki kano do idea do ni ko a or b je khoina kano to gimni a union b da set ani a union b da ni ga hai ge it is all the element x such that x belongs to a or x belongs to b na ina smana to give yare ko or ai ba ngai jina union ne na give do adagi intersection nai ba ngai jina kari ne ba intersection na n da rak do intersection ai da di n da ra ne a amasung b da yaw ba na ko intersection di n da ha ne a amasung b ani mak ta yaw event value ngai do bu khoi a intersection b ga yare ko aduni se right to say mana a or b hai ta de tem jan te a union b ne nang khang du je hai be thadi omega na re ko w na re so omega hai w hai w belongs to a or w belongs to b to hai di or hai ta di gai no or ge union ga gi meaning je mana iba or hai ta di a da na tra ga b ya ani mak te yaw su yai or de di yare ko a na tra ga b a or b ai ta di a da yaw su yare b da yaw mu su yare b da yaw a da yaw mu su yare ani mak te yaw su yai ke su gai de adu that is the idea of union gi idea ne adu n da is the a and the b ai da di a b ani mak te yaw bai ba ne ba yare ko a b ani mak te yaw bai ba ni adu de ge dor ba a b ani mak te yaw ba di nang kai dong ni a da yaw ba b da yaw bai ba ne adu da ni intersection gi idea is intersection di ka man oi bai da na
यारबो लाइव से कमाई तो रही किस तो ड्रो याई को ओके अदुना हौजिकी आइडिया ngै do khangjilo aduga next da khoi event sirajule to set ki kenoi do loi sangak to ni set ki idea ngai do a not b is a not b di a minus b habne a not b ai ta di nang set a laira sa b laira sina a laira sina b laira a not b ai ta di a da yaw ba b da yaw da ba ne singai sine a not b ai ta di singang sine ya ko adu ita ri ke dor ba singa ngang ji ke samala gya ka anda singa ngang ji dang kamai dor phang gya ka anda a ga B की intersection B की complement का B complement का ना है बा B complement दी B ना तब ngay है बा अदुना A का B ना तब ngay का intersection lau तार दी नंगी सिगी A minus B से फंगने है बा अखोई ना गाँव से तो गिब लो A intersection B complement से तो गिब अदुनी event A but not B है जितो A but not B अदगी B but not A है जो है को अदुगी देखो ये कैसे उगा नो तो उतना just definition दो नहीं asi tam khara gi khatang ni si exercise noi gi 17.1 17.2 ani ma irai lai ko tam du gi tam khara khatang gi wani yam important oi tam ngol la mutually exclusive hai ba tam je are ko mutually exclusive are ko tam je mutually exclusive oi ba events mutually exclusive ado exclusive why hai ba why jinang khangjin dare sir de exclusive ai ta de amana amadu yauna da ba ne ba exclusive bai ba ma sin khangjel ko exclusive english ki why da exclusive bai ba ma inclusive bai ba ma inclusive ai ta de amaga amaga yauna ba ne exclusive de x ai re je yare ko x ai je amaga mo yauna da ba ne ab mutually exclusive event ai ta de amaga mo yauna da ba event ai ba ne yare ko khudam moina se nangonda event do nang soka maru mu hulle यारे को आइदि गनो दाय अम रोल तौरे अदो एका थोकबा याय 1 थोकबा याय 2 over 3 over 4 5 6 सोका बु थोकबा याय अदो नंग ए हाबे इवेंट जगे दरबा ओड नंबर ngai gi इवेंट ने खल जे ए जे अदुना 1 3 5 हायरे अदो बी हाइज ने इवन नंबर gi इवेंट ने ना जे अदुना नंग गदबा 2 4 6 ना हायरे यारे को अदो इतादि ए गे बी गे जामा न म यावना ब्रंति यावने अमन अमन यावना जिए अदु यावने ए गे बी गे जना म म यावना ब्रंग तादि ए सार अमग अमग त यावना दे ना हायरा ने बे ए गे बी यावना दे ए द यावम त बी द यावदे यारे को बी द यावम त ए द यावदे अदुना असिगुम जि बोखोय mutually exclusive अमन अम यावना दब को वे अदुना करम गाना mutually exclusive ओइना कांदा नंगी ए दुगा intersection b गा ए गा बी गा intersection लोक बजे फाइता तारबा आदि मबाइनी जे मरकते कमन ओइ यावद्रबा दुइतादि mutually exclusive ओइबा हाइगने आदि disjoint set ओइतारदे अदुना माना सिदा definition दाइजे two event A and B are called mutually exclusive event gawani if kaidoktardi the occurrence of one ama thokpagi occurrence na exclude sai yaudra kanda the occurrence of the other event atoba event thokpai do yaudra kanda exclude ai wise ne natra na atoba nang na atoba he na nungai ba wai da yai tar if they cannot occur simultaneously mobile ni samana thokpa ngamdra hai nang eka ga duwa ga samana thokpa ngamoi samana matam thokpa ngamoi angdang hun kanda eka thokpa ma यारे को समा मतम थोंगा मोय in this case sigi case the set A and B are disjoint ai sigi case the set A ga B disjoint होय गने यारे को अदुना खंगजलो रो mutually exclusive by tardi amana amana yaungna da bai ne disjoint होय bai बने empty set होय बने असि खंगजन गदम नि mutually exclusive जे याम तो याव कनि को अदु mutually exclusive ना हाइनिंग जे empty set ने आइनि amana amana yaungna जे आइनि asi khang ado gyan dar ro bidasagar mutually exclusive hai tar ba mutually exclusive hai tar ba man am yauna roi tamni khangbo bidasagar mathang da exhaustive ba siju yam ba sinar kani exhaustive events ab exhaustive events hai tar karam event bu exhaustive event ko ga ganda nangi event mayam do punjalaga nangi sample space pull up to sem ngam tar ba adune wahi je english ki wahi de ne loi semai je x exhaust is not vibe never exhaustive vibe never exhaustive vibe to the lution to crab
loisina thokba loisina thokba exhaustive bai tar yung no English why the exhaustive se haya exhaustive sina thokba ai mane ai exhausted oi de ai sina thoi ai tired thoi ai kano war ye gan hab ado exhausted tar use up loisina thokba ai mane ado nang na event khara seme ba event ngai duna kari gumba loisina thok tar ba nang sample space to adu itade adu gumba event me am du ba khoine exhaustive event ke wone khudam wona ha jene nang die ma throw dore to throwing a die hai je adu the ekadua 3 ta sample space moi tarung lai ju je soka bu ekadua 3 4 5 soka adu event ahum lai re an be a be event je kan be event wai kan da a number less than 4 the big one number ngai tarak pai bane yar ko a be event ke dor ba a number less than 4 appear 4 the big one number ngai abne 4 the big one number ngai tarak pai da di a de yaw ju je 1 ne 2 ne 3 ne moi hum katang adi b hai be event yaw du je a number greater than 2 but less than 5 hai ba 2 dai de saw ba 5 dai de pick 5 ne adu ita di b yaw di 3 ke 4 yaw tare c hai be event ne a number greater than 4 appears ha 4 den saw bu number ngai ha 4 den saw number di 5 ko 6 ka adu ita nang na hosi event ahum je yengo ba a ne b ne c re event ahum je yengo ba a ga b ga c ga je moi ahum je punjalo ba hojin ta moi ahum punjan ba di union law tam ni adu a union b union c adu a di 1 2 3 ni b di 3 4 ni adu c di ga dor ba 5 6 ni moi hum je pulap punjan ganda union law ganda 1 2 3 4 5 6 moi taruk to pulap da kane hai a sai ba ngang do adum tasla kane ba to a star ai je hai be thadi nang ne event a ne b ne c ne moi hum lausan ma matam da event asigi experiment karam experiment diama throw to bagi experiment da event ahum nang semi je a ne b ne sine event ahum do nana kai gumba union law ganda na sai gi nang gi sample space pulap to possible outcome du ngai du nesda sample space to taslak tar ba adu itardi adu gumba event ahum do hoi ke yo ga kan exhaustive event ko hai dilution na thoye mana sample space to yare ko aduga nang na se khango do mamna exhaustive bai tardi nang gi event ani na traw hum nang na semi ba hum do aduna loisina thongne abne abe de moi gi union law kan nang gi sample space to tar khane abne aduga exhaustive event da empty set woini woi roi habi darkar ite ko tu a ga b ga jana na ta ke no tawne intersection law ne a ga b ga intersection law ta de 3 jai je a ga b ga da ka man oi 3 na tra hai de 5 empty set tarak te ba yan da ko empty set tarak te ba hai be thadi exhaustive event da nang empty set ki wakhalon nang puslak pa ya de ba darkar ite empty set woi pro da bra ado kai no da di woi gi akhoi gi hauji da mawang tawgi ba exhaustive na sorry mutually exclusive event da di empty set ta ga dum ne ado exhaustive event da di empty set ta joi dar khalai te mangon da dar khalai je ke dor ba exhaustive events ngai da di moi union law kan da nang sample space ta ga dum asi ga dang ni atoi kemta leite adu man sir phajab result am joy ri si result jeng hoji now the event khara pire to that is to ei ga e je ga event is are pairwise this one nang amaga common element jeng matam da this one ni common element laita ba this one no tar ba common element lem draba aduga magi union lobuduna nang sample space s aso ta tar ba dui tari nang event e1 e2 en book se r kar ko ba mutually exclusive so hoy aduga exhaustive event so hoy haine kai una condition ni satisfy to to pairwise this way na je intersection pai diagram ne haidi mutually exclusive oi bagi concept to sumgram ne aduga exhaustive event oi bai concept to sumam ne kai una kan da nangi union do kanu s ta je haidi sample space ta rai yare ko asini asida loira akoi theory part na exercise part ne exercise irai lai aina haido si chapters di lai haido exercise part ji exercise ai do je ka dor ba sa si question jing jam ko question 1 jing question jam ko question loi irai lai ma thani manage a dice roll ng diamond roll to right
diamond roll to tari magi sample space ai tari ma nang experiment do to matam da kari kari tholok pa ya hai bani eka tholok pa ya diamond roll to tari dua tholok pa ya tree tholok pa ya chari tholok pa ya panja tholok pa ya soka tholok pa ya yar ko diamond roll to ra adu da event erb event je let event je to erb event je kan event hai ba mana ja die shows 4 hai ne 4 thok pa gi event ne 4 thok pa event hai tari ma 4 khadang thoni 4 khadang यार को अदुगा F हाई से इवेंट हम नहीं F V इवेंट नहीं die shows even number थोक इवेंट है आदि अदु इताली 2 ने मोंदा F ते याउ जे 4 ने अदि 6 ने सही नंग खगे easy करी ने बा element simple event का वे आई ना ये तो simple event आई तारे simple point ये simple space की point हम खतंग याउ तुम ना तो simple event का वे सी सुमायम वानी आई ना ममिंग दो सी ना compound event का वे simple point की इधर बा more than one यावे हाबलो यारे को आसिने आसिदे सुमाई सुमाई वाने कैसो नोसी क्वेश्चन जे कैसो दरकार लेब नते अदो सी लेरे माना हंगी क्वेश्चन जे कैनो R E and F mutually exclusive E के एक जे mutually exclusive होइना बरा सिने mutually exclusive होइ दिकरम गानो होइना बा empty set होय कान दने अदो ने येंगो नंगी E का F का intersection लगरो E के F का intersection common होय जे 4 होय aduna it's not equal to pi tar 3 pi tar di musually exclusive boy aduna sai definition abdo asli pi tar am 3 aduna pi empty set boy 3 aduna nangi E and F are not mutually exclusive bisa sagir gyan ta bro mutually exclusive boy 3 यार को मुझे से बोल अदु माइनस ही लगे अदु क्वेश्चन नंबर 2 जो होची को अदु क्वेश्चन आनी हम गतम होल लोशन जे केसु लु नते सी क्वेश्चन नंबर 1 से लो रे को नंग से दोइ स्लो क्वेश्चन नंबर 2 मो होची को क्लास 11 की के प्रोबेबिलिटी दि राय लाइक को क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 राय जे ए die is thrown होजी के सब माने die में thrown तो दादी sample space क्या था ने 1 2 3 4 5 6 7 6 पुक तक नहीं कना येंगी का सिजबो कराम ती येंग दबो कना येंगी नो कना मी येंग मालिदा अदो सिले describe the following events अब मखागी event के describe तो वाब इलाइ सी मुलाय बोले तो मारन वन जना ए है event जकर में event है बा a number less than 7 the people event के 7 the people number के है बा अदो इधर दे तुम सीधी तुम 7 the people के सी मसा मक से तुम वर्णी 1 2 3 4 5 6 7 the people आते ने से आई sample space s तो तुम ताज़ा ने यार को s तुम ताज़ा ने Roman to the BJ a number greater than 7 is our number gate ababa. Although it are in a simple space that 7 is our program to defy the army. Or with a certain lake, I think I'm later. At the sea, have even can be even multiple of 3 multiple yaw, 3 multiple the 3 6 can a 3 6. My mother would work on some lighters, my swami lives by what you possible. I'll go see what by the college tray, yam lighter. माय समला कोना नोय लो होन गमनी खले अदुगा सिटी के सुलै बनते दा नंग खंगुइ जे अदु अनि दो खतंग खंगो मरुइबा अनि खतंग नि अखोय ngasi दा उरि जे करी करी नय कांदा एक्सक्लूसिव इवेंट हाइबांगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हाइबा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ददी फाइ तांग दम ने इंटरसेक्शन दो सि खंग दो अज एक्सक्लूसिव इवेंट ददी के दो बा मोय मयाम दुगी यूनियन दो मफुम दो ताल खदुम आइदे लोइसिना थुय अब यार को अदु खंगल वारा अदो क्वेश्चन नमा तौजी क्वेश्चन में हम लोई लाइम नि को आई होला रो से क्वेश्चन अरोइब जो होसे बिदा सब तम नत्रो केमता मास राइजे क्वेश्चन नंबर 7 दाइजे 7 जिंग 7 के 6 के ईमान मानै 7 के 6 का 7 तो y 6 तो वो सब मानै को मास राइजे रिफर टू क्वेश्चन नंबर 6 अब क्वेश्चन नंबर 6 दे यंगो
ꯑꯗꯨꯒ state true or false ꯍꯥꯏꯕ true ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ false ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ true or false question number 7 yengiko adu itadi question number 7 yeng tadi e haije kedorba mana haije two die are thrown haba question number 6 tay yeng waibni question number 7 do one tamda question number 6 tay loksal waibni question number 6 na two dice are thrown haba na sai di ludo marom khatang un bane ani hulo ani hun tadi sample space to kya tare head head ani makta head head tholak pa yai am be head thoa ani suba tel thok pa yai ahar ba tel thoa ani suba head thok pa yai adu tel tel thok pa yai sren leite mari sren leite adun kador badang sample space s to yaw is mari yaw the e have event karam event have e ja getting even number on the first die have ahan bu hun matam da even number thok pa have ne sorry la le id coin toss to budong ningure my die have ni sokamaru toss to bani I'm sorry sokamaru toss to bani sokamaru toss to budang nang sample space to karanga na warni aham da eka thokpa ya ani subda dua aham da eka tho ani makda eka thokpa aham zu eka ani subju eka 1 1 thokpa aham ba eka ani subda dua thokpa aham ba eka ani subda 3 aham ba eka ani subba sorry aham ba eka ani subba panja ere ko dai hai bane di kaino coin na khalure da aham ba eka ani subba 6 ere ko admai sa mana ahan ba dua thoga ani suba eka thokpa ahan ba dua thoa ani subju dua thokpa ahan ba dua thoa ahum subaju ahum subana 3 thokpa sumaina ada sumai sum sakhrani sari dua panja dua soka sumaina yare ko 3 eka thokpa 3 dua thokpa 3 3 thokpa sumaina adagi 3 sari thokpa aduga 3 panja thokpa aduga 3 soka thokpa smai sumla ni si sumla ko jong kya bo 5 bula 6 bula ne ba soka eka thokpa pan aham da sari thokpa panja thokpai do khoi kalam me ko 6 2 thokpa 6 3 thokpa 6 4 thokpa 6 5 thokpa 6 6 thokpa smai label sile ani yak to so wai this is are ko aduda ahan ba event e hai jeng je e have event karma event yeng je man e have getting even number on the first die ahan ba die de even number phang bai bane ahan ba die de even number phang bai ta de kana kana no ahan ba die de even number phang bai ta de mako ki jamam ta ba ya de kai noi kan sira ahan de ekai ga thokne sdi akoi ha pa ya dre ahan ba die de even number ai ta de 2 1 2 gi series kai lo ya re 2 2 ahan ba die de even number thok pa bane 2 3 2 4 2 5 2 6 asida te sari eka yare ko 3 di ara roi aham da even number thok pa na sari dua sari 3 sari 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 panja sari soka yare ko adagi 6 1 soka thok paju aham da 6 2 6 6 3 6 4 6 5 6 6 yare go si events ni mana event ya event business getting kadoroba odd number on the first die have b de yaw is no odd number ngai na sai 1 de ora ni na 1 1 1 2 sumi lai rai je 1 3 1 4 1 5 1 6 adu minus 3 wala ni 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 aham do one number thok bai bane ba dui ta dising ji ta mi 3 6 asidi panja eka panja dua panja 3 panja sari panja 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 soka sile yare ko adu ahum subna getting the sum tinjanawi fall do to event season is get ba getting the sum do of the number on the dice less than equals to 5 5 de pick bam sung 5 ku manaba masing ai tan bai bane adu ita di c de yaw du je karang kana no c de yaw du je nang ai sire ge ko c de yaw du je ai di tinjana matam da 5 bam sung 5 de pick bam masing ai tan bai adu ita di eka eka yai 1 1 tinjana 2 ta 2 do 5 de pick ba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ 5 ꯀ ꯄꯤꯛꯄ 5 ꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦ ꯇꯤꯟꯖꯅꯕ ꯐꯣꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯁꯤꯒ ꯇꯤꯟꯖꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯀꯥ ꯑꯦꯀꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯀꯥ ꯗꯨꯋꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯀꯥ 3 ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯀꯥ 4 ꯕꯨꯛ ꯌꯥꯏ ꯇꯤꯟꯖꯅ ꯀꯥꯟꯗ 5 ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯦꯀꯥ ꯄꯟꯖꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯇꯤꯟꯖꯅ ꯀꯥꯟꯗ 6 ꯇꯥꯈꯔꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ 5 ꯑꯃꯁꯨꯡ 5 ꯁꯦ ꯄꯤꯛꯄꯉꯩ ꯇꯥꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯗꯅ ꯗꯨꯋꯥ ꯑꯦꯀꯥ ꯌꯥꯔꯦ ꯗꯨꯋꯥ ꯌꯥꯔꯦ ꯗꯨꯋꯥ 3 ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯅ 3 ꯑꯦꯀꯥ ꯌꯥꯔꯦ 3 3 दुआ यारे 3 दुआ बो खतंग यारे सिदी सने सारी एका यारे सिबो खतंग यारे अदि पंजा दे देम ते यारो सि खतंग ने माइना यारे को आदु सिलोरे इ थोक लोरे क्वेश्चन जे खुमोर आन बो क्वेश्चन जे खुमोर मा ट्रू और फॉल्स हाइ वाबनी को सुमित्र लाले हाइ वाबनी को अदो हम जिंग जे ए ग बी ग जे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओइ हाबने ए ग बी ग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओइ ब्रो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओइ बिदे कई द ओंगे दुम ने ए ग बी ग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओइन याइ तारदी मबाई की इंटरसेक्शन फाइ तागदुम नाबदो अदो ए ग बी ग की इंटरसेक्शन अंत योने ए ग बी ग द कॉमन ओइबे एलिमेंट अम यावरोये 16.1 का आले विदा सागर 16.1 दी नोय क्लास 10 के समाने ए ग बी ग इंटरसेक्शन अम यावरोये इंटरसेक्शन ए ग बी ग द मानबम यावरोय दमने यारे को ए ग बी ग द मानबम यावदमे फाइ तारे अदो फाइ तारदा दे खोय म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ओइ हाबदो अदुना हान बेजिम ट्रू सुमे ट्रू और फॉल्स हाने ए ग बी ग जे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बॉय अमसुंग एग्जॉस्टिव बॉय हाबा रोमान टू वाइजने ए ग बी ग जे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तिगे दरबा ओइ रे ए ग बी ग जे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओइ रे को ए ग बी ग जे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओइ रे यारे को हौजिदा रोमान नंबर 1 गिदा सुंगरे अदे एग्जॉस्टिव ति ओइ ब्राबा एग्जॉस्टिव ओइ ब्रा यंगा हाइतारदी ए ग बी ग यूनियन लॉने आइना हाबदो एग्जॉस्टिव ति कई यंगदुम नेबा यूनियन लॉ कदुम नाबदो यूनियन लॉ ग पुलप सैंपल स्पेस ताल कदुम नेब न ए ग बी ग जे यूनियन लॉ तारदी ब्रा नंगी से पुलप ए से तार की रोइद्रो ए साइब सेट पुलप से तार की नेबा कई गिनाय काना अमना तंखाई तंखाई नेबे ए ग बी ग द लैने जे यान तारे को ब्रा तार की नेबा दुई तार दी सिगे दरबा सिने एस तार ने अदुई तार अनिमक सुमे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सुमे एग्जॉस्टिव सुमे सिजु ट्रू को ट्रू अदो इमान है जे ए जे बी कॉम्प्लीमेंट के माने छिना बी की कॉम्प्लीमेंट लवो बी है जने के दरबा ममांग द इबन ममांग द ओड ओइ बाबने अहान बा हुन बद ओड ओइ बाबने अदु की कॉम्प्लीमेंट है तारदी अदु नतब ngai हाबने ममांग द हुन बद ओड नतब ngai हाब इबन ओइ बंgai हाब अदु तारदी ए तारोइ रो ए है तारदी ममांग द इबन ओइ बंgai हाबने सि ट्रू सि जुमि को ट्रू ओइ सि जो को लाइ बने कनो 17.1 दी लाइ बने को 16.1 है 17.1 है अदु इराय लाइबनी सी 16.2 इराय लाइबनी अदुना जने काल लिजे यारे को सिमु यंगजे ने मखा रोमान नंबर 4 का 5 का 6 का वाले अदुगा सी तौर लोइसला जे मान है ए ग जार म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ए ग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ओइगनी ओइगरो सिबो ए ग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ओइगरो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ओइबैदि आइना कै हाइबा इंटरसेक्शन फाइ तागदुम ने हाबदो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ओहन गे तारि कै दगदुम ने बा इंटरसेक्शन फाइ ताहनगदुम ने अब इंटरसेक्शन फाइ ताबरे को ए ग इंटरसेक्शन फाइ ताबरे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ओइदने फाइ ताबरे ए इंटरसेक्शन सी ए ग सी ग यंग ए सी ग कॉमन वे यावरे यावरे टू ए ग सी ग कॉमन वे 1 1 जो यावरे तो अदुना इज नॉट इक्वल टू 5 5 दारम ड्रेबा 5 दारदी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ओगी दम ने हाइ गेम ने अदो 5 दार मिना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ओइद्रे अदु मानदी ए ग सी ग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ओइ हाबने अदु फॉल्स सिमला ले को अदु समानना ए ग बी ड्यास का बा बी कॉम्प्लीमेंट हाइ तारदी ए मसामंग ने नसाय रे को बी कॉम्प्लीमेंट आई तारी बी नत बंगाय आने बी नत मोइदी ए ओइदुने यारे को अदुई तारी ए ग बी कॉम्प्लीमेंट गाय जे ए ग ए मसाम का हाइबा याइबा ए ग ए मसाम का जे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ओइ रोय ए ग ए मसाम का आइदि ए ग बी कॉम्प्लीमेंट का ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ग जे
mutually exclusive boy brang baneba ado akhoi di a intersection b complement is di kana ne ba b complement is di aina a ga samane ha bdo nasai keno ahum suba roman number 3 da sungib do ado a ga a intersection ga di kya ta do ba a tare mobile mak ta common way ba a tare ado itari phai ga ta dre se empty set way ram dre ado itari ga do ba mutually exclusive boy dre ba ado na mana a ga vidyas ka mutually exclusive boy ha jesu la le false ado mathang na a dias ne b a complement ne b complement ne c ne mutually exclusive boy na ba si ju la la ni e mutually exclusive boy roi mana mutually exclusive boy na je kari gi no na sai a complement is the b boy do ni a complement is b boy do ne ba b ne c ne b ga c ga keno taw gi drum ne a complement ga intersection c ga nta yong ne a complement is the kai ga samana ba a complement is the akoi b ga samana ya a complement a na ta banga ya bine do b boy do ni adu intersection c b ga c ga di common way element lai gi do ni sai to 1 1 jawi do di adu na is not equal to pi ta dre adu na mana se ra a complement ga b complement ga c ga mutually exclusive boy is the la le mutually exclusive boy de adu se is false one I think nang sira sigi gano exercise 17.2 ai tare noi like 16.2 or male sira kaimta nangonda kaimta awar pa leite na nangonda kaimta nang kiningai leite nang na khang ja just definition ani khatang khau mutually exclusive ai na kaino exhaustive event ai na kaino sin je khatang khangal wa ate na khangai leite yam important oi ba pot ani ni ko mutually exclusive ai na kaino exhaustive event has no ani je khatang khangal wa mutually exclusive ai ta di mobile intersection do faida do ba adu mutually exclusive oi na ga do adu exhaustive event hai ta di karam kan da ga ne ba nangi event mayam do union log pa do sample space pull up to ta ngam ta di adu exhaustive events ga adu khatang khangal wa gyan dar bo ga bidya sagar aduga makhata na khoi naina matamda kai naina ba ya ga kanda akhoi set ki idea do nang jang tare number of element in a union b ai tare si kai manaw gi banu class 10 to gi do ning chango class kano han ba chapter 1 to gi do n of a plus n of b minus n of a intersection b ai gi ni sining jang go akhoi taw gram ni se si sa mane probability to probability of a union b harak tare nang kamai thamang kana kanda p of a plus P of B minus P of A intersection B na kanya adu ning sang tare yare ko simyam ning tare aduga adu probability ki value ngai je 0 amsung minus 0 amsung 1 ni marak laina abdo probability of any event is less than equals to 0 greater than equals to sorry less than equals to 1 hai ba 1 di pick 1 tra 1 ya mana ba 1 mana ta de koi sure event probability 1 ta ba je su na tho ne ba sure event adu ga 1 am sung 0 gi mark ta lai ne probability value je singai ka ba ya de no class 10 da to gram ni sidi adu ga ate to pa hen ba kai kai yaw ri gi ko adu lo sla ja fet ke no hayeng exercise ani sub to pa ya na ba fet haram ge ke su lu de ba probability di lai ba ne sigi class 12 की probability ni lu tu je class 10 की probability di rai lai ante yeng ko ko ba meta minute ani dang ni je adu ni si khatang ni da ata ye hen ba yaw de da si khatang ne te hen ba yaw de adu nang asi ta mui je kem ta na te ani do khatang ni exhaustive event hais na kai no aduga mutually exclusive ai keno adu ni jo khang di lo ang class 11 gi probability ja uji gi definition ani do khang khang lo exhaustive event ai keno mutually exclusive ani do khang lo ang class 11 maths probability hai adu so swai lo chale ji ko bia chagar okay hayeng phasan ta je yo see you in the next video